ka Maulai Constituency Progressive Forum MCPF haringkat ka jing temu ban penkloy ya ka jing sedang no ka Community and Rural Development Clock Maulai kilalej ban yakendo yo menteri badai pe ya ka tanat CNRD uba snyo banglandar office rekam jung u secretariat haka jing wan yakendo ka forum kala dawa ban penkloy no ya ka jing sedang rekam ka CNRD block office Maulai para ka dor khas la ka dawru pa ka office rekam jung ni ka block kan long be u pot usam jung ka snong Maulai ka forum kala ka dawru Kajing dan kinong song song ka Maulai constituency kalajan kot ya ka silak palkumta kajing penkloy ya kate kajing sedang no ka blok kan long kum sibenta ban ai kalat yo kam yo jam na ka benta kinong song song ka Maulai ki blokot haka kerdan babiang u president ka forum uba piti saukme ubalong ru MDC ka Maulai ula penpa parna kalyang menteri la kular pen stat ya kajing pentrekam no ya ka blok haka bedi pakan ka blok kajingwan kajungi kalong man along ban kerpan kalong ya minister Kamu nak liang jungka yang sorkar kalau akan dengan budget session badep kalau penbena kalau kamu mulai kini ada kalau jung kesin di blok apa mulai di penai mas layak mata lepai penai September dan nak liang jungi i kalau maka poi sino ru kan dengan kam atau tahu kalau jiwan dengan port ban pakan mau minister kalau mereka long kepala kalau mereka perkeluar no kalau hak beri dengan di blok mulai pan pino nang ba kaji mentoi kan long nak bentajong kinong sonong jo Maulai bat kiwi sno ki konsensi ki ben hak apa ka ndeka Maulai blok di ngil ai kaji mut kan long hak ni la tho kan mun nak kaji ai mut le jung long bom na temporary hin ki bom ta makin clear shwa kan makin nak le ki kan functioning office kan long nak long rented house man shwai di bawi habni bagani ngal new minister kan long akomolom tak habani plin kong ki district ro kalau mengkong siap dari sokar ke suai ke jakah ke yeng gitu suai lah kedai ke division subdivision lah kedai ke dulu ke department bagi play haki bentajong ke state ni hapan wai tinggi kuat nak lihat jong ke sokar mata kalau hak beri benda ke hak kedai cak kedai office pakai suai temporary dia di bintem kalau nak lihat cuki kena wak kalau ye ke jakah hang do bobiang ke ban bu sa di blok nomor bu ke blok dan kamu ke jakah bahek ha nama beli nomor bah QBK department do Manlang di hak juga pong ila kerpan kalau yo minister kalau kadang ni kan menong mention ni di kalau kan ni ke blok ban play mata kan dia kajuk kan dia endong ka status juga kada belum kumju kembui bagi blok yang betul apa kejelah pada kami blok kada lupa facilities di status maka kalau mulai blok kita ada menong kumtah untuk staff buat kami jangan kamu kada kalau kada kom dia kan ni menong gila kan syai namar kajing apa kawan saya di blok kajing betul kalau nak bertajong nak bertajong konstituensi At mujud nak berdaki itu di blok bermarjan. At kamtam apa kadang mulai kadang kejeng toh hijau kadang mulai.